Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin ümmetim deydi. Biz kim ümmetimiz? Muhammed aleyhisselam ümmeti. Menin ümmetim az yaşayan 60, köp yaşayan 70 menin 60'ın arasında deydi. Ümmetimin köpçülüğü 60 menin 70'in arasında deydi. Men özüm için nafsıma savak. Kimde kim 40 yaştan ötse. Peygamber ümmetim deydi 60 menen 70'in arasında. 70'ten ötken öte az bolup deydi. Anday ola turgan bolsa 40'tan ötkendir. Men 40'tan ötkenim 10 yıl oldu. 11 yıl oldu. 40 yaştan ötkendir. Sen ahiret bazarına girdin. Ahirettin bazarına girdin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kança ömürün kaldı? Ömürüngün 3'ten 2'si ötüp ketiptir. 3'ten 1'i kaldı. Sizlerge jakın boluu üçün Tursiyaga, Evropaga, bir jaga 10 kunga saparga bardыңар. Saparga barıp 10 kun bolgan, umraga bardың, ajıga bardың, 10 күндүк umraga bardың. 7-8 күнү 7 күн өткөндөн кийин 3 күн kaldı. Үйдө ойлоп баштайсың. Кайтуун ойлойсуң. Белек бекчейин аласың. Алып барган баштыгыңды бекитип баштайсың. Тартипке салып, кимге эмне бала калсам, кандай барсам. Барып билеттериңди тактап баштайсың. Ой пикириң башкага бөлүнөт. Туурабы, туура эмеспи? Белектерди алдың. Ал эми урматтуу мусулман бир тууган, сен 40ка кирген болсоң, ахирет жакындаган жокпу? 60ка кирген ата, 50ге кирген менин тең курум. Канчалык өмүр калды? Сапардан кайтуу бар экен. Ахиретке даярдык жокпу? 40'tan ötken urmatı Müslüman bir tuğan, alımdardın birisi aytat. Men beleg 40 ve lem yeblug hayruhu şerruh feliyetecehhez ilen nar. Kim 40 yaştan ötkenden keyin soğuk işleri köveyip günahı azaybasa özün dozokka dayardasın deydi. Elestet. 60'ga kirip de kıyım bolasın. Men jubileyimde ötközüp olayın, anam 5 vakat düşöm deysin. 70'ge kirip al, bir cumaga kelip koyuyorsun. 40 yaşga kirgenden keyin soğuk işlerin köveyip temekini taştap, nasbaydan alыс bolup, atın öçkür araktın ejesiңlerini alыс bolup, ataya baldarыңa tatıktуу ata bolup, nasihatçı bolup, oңol bolsoң. 40 yaştan keyin soğuğun köveyip günөөң azaybasa, özüңdü dozokко daярдай бер дейт. Allah Taala aytат.